Tang syukut kan ni ke FIFA World Cup kelalong halan bat Yamal kum ki player barem dor tam. Adin tang syukut kan ni ke World Cup ka transfer market kala pelai ia ka new market value jong kirang nyelak kai. Hakabau Erling Haaland bat Yamin Yamal kila kelalong kita ki most valuable players. Hakaba ka market value jong ki kalong arspa arpeu million euros. Lene arajar sanspa kasan klur lada dei da kapisa India. Hadin jongki butsa Kylian Mbappe arspa million euro nata Michael Olise sispa 90 million euro bat ujud Bellingham sispa 20 million euro. Andrei wala kam market walu jong Erling Haaland bat Yamin Yamal kalong haduk kat ni million ru Andrei udang bat hi une upliar ya kanam kumuta orang yang kai ubarem dot tam haka history jong ke football. Paduta udai Neymar Junior bala penyesok jala de bat ka Paris Saint-Germain haus nam arjar kanyo hakador arspa arpo ar million euro. Ka arspa arpo million euro jong Erling Haaland bat Lamine Yamal kadang datang ke market value. Kampat day kita kador bala siu sisa syaki. Na kata kadau dang bat hi Neymar ya kanam kumuta orang yang kai ubar rem dor tam haka history jong ke football.